tenga tutu rongo ta tutu hatta ani se Allah hi pas kuhira lau pado pado inang bawo iperbuat no pe inang bawo jalan mahoina jalan tinggal marihami pe inang bawo tungau pe salah aku bawo mau lupa rumai gada sorohan ungat sai bawo bawo lau tuga jauh Tuhan pe inang bawo pasat mata beku tu laiku usaha tu disuruh koi so terlogi tu gereku amani boi bolu tupa tupa kami suruh koi sa hari sogo lain pe dihame ka natin nikar homo bolu tung aro sekarang ni bio mabaya ni nang bao mga lupa-lupo naka pino parmuso ko area pakarpuri lukso ko rin kaya lepet ataki nang bao tumakot kaya sa lahat ko mitak matuhoy nang bao mga dati maldohoro ko tutuhatay Budima. Kaya di sebelah baik. Perjulo matarok mauliate tu amat dari kata. Kalau dilihat Tuhan kasut kita, kasut kita di bagasan para berginot. Ima dapat ala ya Tuhan tak perjulo inang kau siap tertongat di bagasan berginot. Jadi ada mudah ya nama saya mau dalam lupa kalau mana nggak tahu ni waktu para mati dari para melawan. Produk ini mau kata foto. Walau mah, kalau mati orang amang, nah, kalau foto asal rohnya, asal mau foto kalau dua, dia senar kena, ngelihat Tuhan kena. Aro habis senar sekitar, sebab korasi batu itu habis dia belok permon. Saya di masuk Tuhan masuk dia ke belok permon, dilihat kesehatan. Jadi nunggu sonari, nunggu umurnya ngelu bisa kau. Jadi berarti nunggu video ini mau berhati-hati gabil itu hasang apa lagi? Marko hopus yang anak, marko hopus yang guru. Nunggu ada amar gini nak, marno kan, nunggu marno. Jadi nunggu video ini mau berhati-hati gabil itu hasang apa bukan? Jadi nak perlu kita bisa terbiar. Kalau alas meroh nama, belok terjujur meroh, kan pola kami sampai. Jadi mungkin orang masuk ke dalam sendiri. Lansi dori namon, jadi rongdo mungkin namon nggak bisa berada pertidur, nggak ada buat tapi. Jadi rongdo nosada rapat kecil menon etika, obayu hampir perguk nabi nomor 200 turun. Ada itu nggak mulai mukti eksada itu rapatnya beda. Jadi
Natay tiyonon, nunga luya pitinamot di Bostion, rak matanya bahitu Tuhan asatot di jalan Tuhan, di sisi Tuhan, inang parjolo, nang saramaton, soalnya bayo harus ya kami memborong boleh. Rodohani aka angging rap doho ko paramni dang dili di hobe akang makatilok kata mula sa tarjolo sa tukar tuli alay sangat tinangi matong amat kalibata sa ditangi matong tangyang ihita sa luna asa tujulano di budiam mon yang kakoparamon dabo ma aka rezeki dabo aka habistaran marumur nagad jamon di panadikomon bisa sulit selalu na koparan ni opku si haloman ng bali jelaras ido sa manaw sa diri dohono kudo hata terpisah tu akam jadi dara tuhata matong dilabung nai asawoy dapok mo dihasonangan sato tusurgoy dori saril ngililing na ujungi mataku makorasi masahalam akang dihami suli akan na tinadikom mo selamat jalan maniho selamat tinggal mahami butima pasatu harap berjurus hari kahamulia tema dengan bahasa jibata pinasahan kita ganuk karnodi dihon buku kita na pinamasa tahun kita pada video mulu besar tahun pagbayanannya kamon well jujur mas telepon akan cuman tak langsung well lewat sersa pro sersa ada telepon mak dua nak sukujo pro dirhakku ala huwer dengan betul-betul mana-mana masa saya kerido dekat turha jadi ku telepon makanon betong do azar do na pinasahan na jala 3 tahun akamu do na bui do nomor parkir dumu pakatayon nami jala sada uida pemikiran na jadi sifatnya memang selama dulu pada dukun begini tuan telepon terhadap dua roh mengisir sama untuk malau nak berhak melanjutkan kurunian ho matusin ho binna jadi musuh roke kita bermunga penang semua ini rasa kamu itu boleh benar jadi mulai pada kamu nakin dan sini orang itu jadi si donoku pengiduan nama tuan akademi beribata asam dia pengiduan dari bisa putua dibata asa sama akamon karena dia munah asam dia dari pertohat nasumurung di harajau penuh gijangi di nama negeri Bisianau pendidik lima mulai tema Amang pan musik nami
Alea manami. Alea manami dari Gunung Kijang, saya Sidokadia Mabuanmu, saya Roma Harajawanmu, saya Sauk Malam Roham di Baru Tongon dari Gunung Kijang. Leon Mabuan Sederion Hamulu Siapari, saya sama Sanami, semua pada Sanami, di dosa nilongan nomor dosa Tuhami. Muna kami teguh pamutiunan, kedua pahami siapa ngaku, ay hormat pun Harajawan, Rota Gugun, Roni Asangapon Saliling na. Amin. Oras marita daluna. Kami pahami ibarat moponi natutuan nami ukuramot pawidi. Nabarjolo dibuka pamalan diuria, nabarwahon pasahat sampai tua ulah-ulah sikite, nabaruluhon marhata uwasi payuan disuhud, pawatom atau hata umparan di sokal barita, dohon raja semak pelila. Nomor 5, manto hata balongan na sangkai. Nomor 6, manto hata horja sibabot di poha. Kabituho, manto hata baru kumpungan di horja litong ni uda. Nabawaluho, manto hata baru na dua, baru na poso, bere ibebere. Nabasiyaho, manto hata simatua ni goru. 5, sibarani, tapugolo, silitonga, Tampuna, Marbung, Utagalu, Panjaidan, Siringo-ringo, Lumbatowi, Situmeang, Simajuta. Napasapuluh, Mato Hata, Parigan ni Natuatu Namyon, Dohot Parigan ni anak kona. Pasapuluh Sadao, Mato Hata, Pamulani Uria. Pasapuluh Dua, Mato Hata, pemerintah setempat Dohot perangkatna. 10 tul, Mato Hata ula-ula na dua-dua. Nomor 10 Pak, Mato Hata Bonaniari, Simajuta, na tinggal di Balata. Nomor 15, Mato Hata Bonatulang, Simajuta Padai. 10 Mato Hata ula-ula na Maramarangi, Samosir, Simatupang, Samosir, Siahan, Simajuta. Pasal Purbiduhol, Mato Hata ula-ula na poso Tapugolo. Pasal Puladuhol, Mato Hata tulang Simajuta. Pasal Purusiao, Mato Hata ula-ula Sigite. Nomor 20. Pahapuma horja si bakot ni Boha. Ergo Kudarao, di pasahak ma keperhalan di Uria. Semua lima nabuhi ketik acara ibek kami. Main itu panirawan kami di horja ni Tokiuta. Musik. Denta nomor 15 au nasar goligadan. Au nasar goligadan saringar ni swaraki. Sagu ko ba ino kung mamuju di batatay. Babu alas ni roak ke hinorhon di pabanan nay. Suara aku tujuh di pertidion. Naina sagugo harap kemamuju di bata toktom. Naina sagugo
pasaki hubain pasangat tuani. Tatangi umajolo hatan dewata di nama muka udah permomponi opus ramoton imana tersurat di Yesaya 62 ayat 7 sawana manido disi saya barita wonok purwa kadeng bahasa di Jawa akka puji-pujian di Jawa aido no tama marningot sudi nabi nain di Jawa tu ita dot ala ni gurang ni dengga basana tu pino per Israel nabi nain na tunasida obar tu akka sini rohana dot gurang ni dengga di basana. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Amin. Martang yang kita di bagasan manugoton oleh Tuhan rodo kami marsob batu julum madok muliate tuho disudei pasu-pasu dengan yuasam napi natongom mudingolunami di bagasan manugoton oleh Tuhan pukau nami ma ulau nami ima di ulau permomponi opusiramo burusi tion oleh Tuhan asa homa nama dongani kami nandi nama muka ulau non sa rodinasi dengan non satu pataruh kami inanamion pinganan peredenanna pasu-pasu mas di pinok perninanamion pasu-pasu manangak kesituan natorok di cara asaho malituan nama nuturi nama ngalias sedani roha dos di roha yami asa sarho sat kirakan sudi lau patu pahun ulono di bagasan holong di roha nasan hoy asi marham tangi memahami Tuhan di bagasan Yesus Kristus nami amin. Kapuni kata tidak modi dan purun mau kaya nak kena dan pengarah Tuhan tu nak hidupan sebagai setiap pasur do sebagai setiap pasur kamu lau baru-baru pakai ni dan purun kami bisa tonjong udah bagi sini lau pasaton ulu sapuni dan purun pertanyaan kami belum kamu sudah bilang kalau tidak buruk, saya rohamu, saya tahi, jauh kami yang muda me dari sektor teng. So kami lawan hakon pak ulus sapuki dapur nagon. Sampai yang mungkin pandang, kedua kami lawan hakon. Ulusa puji dan puro sekian mak tujuh lalu Tuhan sudah berpartai di hutan oleh pengarang Tuhan mana pun dahuli mana pun dari kamu Tuhan saya guna dalam saat kota tema angka pasu-pasu di kota Tuhan tujuh lalu di ujian di nago oke guru saudari naga ulus sabu mula mana pujian mana pujian kan tujuh tempat. Ini itu ini. Jadi dengan sampai berdatangi bersapu guru kami mohon pertanyaan juga teh sang dia tujuan sulit kedepanmu saya rawan juga terdapat dan juga saya lima Dulu persoalan gol dengan puluhan dong. Dulu tentang harga jiwa mereka. Pengenal kasus-kasus mau kamu ngasih
nomor di 65. Kami Raja di Borobudur kami Raja di Raja di Togiuta di mana makaulongan terbuomi ba di Raja di udang-udangan siap ponanyari satu ulang naboso sok-sokone nang ditulang kami si Pasuta terbuomi ba di hango ulang-ulang kami Raja si Totong mandok mawadatin kami Raja nami di hari ini rohamuna na mga lentik kilo ng lima tutu na mga dobi ada persaud madon di nato namin sudah terbang sami raja nami raja bulu poster roh nami dia katania oda si paing dia kapasing-pasing nauli na nengan na naik pas hatamu na be raja nami tu akka tinong peride mo sudah terbang sami dia kanina nengkani saya materi watama tutu napas hapon akka hata nauli hata pasugado parang nilaon tukso manibe ata huhasi na boy masantami mola te gorang man tapuri itu hatta di bagasan tangiang dohon nasmiro di pernakok ni matani arion nakok kita ujabu na marapang na marjual na marsa na martuaw hopar tuti diangka gokor dojo muna diari nasal sari saun batuan paniaran ni manang suri pada ni nabi tuhun di bagasan tikyon di ulau kamuma ada parmopol Jan hami objalitung ni hutan manggo higo kondo jojomu narede duhani namangulaw ada parmopoli mauliate matutu dituhatta toto kamu di bagasan hai pasong napature-turehon padadatan pernah dua-dua na hupar tuna dua-dua na imatutu di parjong-jong ni siton na to nang tatak subege kami hatorangan ni kaiwan di surumo di nama dokata manauli raja ni hula-hula muna si hite si majutak pulangmu sahat pulang dan ako tak pul dosude siton na to di bagasan tikyon di bagasan hakibato Mamido mahami tu amat tanaman kulit mata, inabangla orang parang pokponon, kita tanami tu amat tanaman kulit mata, asamok pematu itu anak, apu nanggol, pasu-pasu dia amat tanaman kulit mata, tu akta tinggi nalah loh. Asa tapuna dari si bagati bidolong di pangeringan, horas Tuhan utusan mulia tanah marah-maranggi. Songoni nang namar pinari ko takas ko indah kami mas pairing-iringan anon ulah holot taman dusipok ada parmopol balon taman ng gulgong tu aktaran na bidang maralaman na bulon asado nun namin tutu sa asolo sa amatu hotel nung mataulah nun ada parmopol ni Horas mahita sa loob, ngobi ang kumparan ni na 2 tahun di paso-paso Tuhan saat gabian sa ako parahorasan. So lima hata siyan hani kumparan ni Tuhan si Rubil, hata tamban man, kumparan ng puta Tuhan sumanipi. Jadi ikaw rin yung marikanon, ikaw yung mga nasubuton, inakakutapang pinatulong ng tutulong ng Diyos, ibang Tuhan siguro na sa Panginoon, lima inang berada di pasar batuan inang dan tutun orang motor lima ini naulah dari di parmokol orang panggilan untuk tomatan bantu di batang asal dia masuk jangan orang tubuh jangan kerja terburu sarana mudah alam dah parmokol matutun tanya terlibat bermantan bantu di batang di
iparnak ko matanya Lord mga boko ito ang ukura mo to sa mga kumato yung pagkabiyan mo po ang pagkakasan. Kaya tutup yan ko ni Kata Tutup siga jamur dari sitor pinapar. Dari dari ang pihak satu marata di hadapan betul nama di mana terbicara motor di tempat terjauh dia gorna di nomor terbaru merokok bicara merokok bicara sama tunang merokok. Asyik merokok dan merokok di nama pun kahita di dalam motor di perkopor ni motor saya masuk atau motor di dalam motor kali natiu area sekolah dugomi pas-pasuan yang kamatara dan motor serbaran atau masukali pertirangan motor bata saya sapo dan terkuamuna saluna kumparan ni motor asal masuk ke dua terkasih nabungkan kemasan para kawan terkasih usaha dan rumah cuma kasar masa tu nama orang. Kita dari saya puna dia keluar dari mo. Masih orang nonton bertujuan berita bagaimana sejak kita luar hari ini aku nak berbuat yang berbodoh lagi. Kita terkas sama masih bodoh. Lalu kata mentara jangan kita soripanya. Kita pisau dan penahu jauh sama manual dia terpasuan. Namanya pernah tuan pun asuhan nami. Saya berjalan atau nomor 2 asal kia dapat dia masuk ke ketua orang juga orang di kota rumah dulu permata malam permusuhan kembali di bagian dia tentu menggagal di barang di warga baru asal seluruh pasuk-pasuknya antara cari kata serba gongkong muna itu hot martongannya asal aku macam gua muna dua dia barang muna ujung balik sebagai muna saluna tapasuan tapi nasanakan orang Tuhan sa satu hotel sa bolota di permohon dan todo sa patong kapagailan gutmang yang diak kaparwasa betul keberani apa menawi para tahu dari suluhan madani bicara kalian dulu maulati kali pasang Tuhan kami dihahuna raja di bawah tubuh kami raja di bulu kami raja di hoja si bakul di bawah kardiwumi ma nasa horong kegaulan kami hingga mengalir antara sudah di hadapan orang tu dari nama Sambil kentang mengantari harta mati nami saat itu Tuhan komparan kesaluhuna kardiwumi nasi komparan mina tuan-tuan asal orang kami mantap dua-duai pertama dari tuhuga berlaku dan berlaku sudah masing-masing yang antara gongkongan kami mantap atau kasugale kau biasa udah Tuhan saya nak ubah saya nak mau saat itu bisa ya nu rasa terulung di parpol nagal ko sesap kita ada nak suka aku kota kami oleh Belum tahun antara sama di Hapura udah sini Hapura bahasa atau Sabtu Marata dan Sutio ni Bormuna lima parmain ni ketua baru Nabagao susah Bumerdal betul-betul kalangan Mangipa Musekom Sabtu Marata Rondas de Nasa Dokuparan Ala Noksar Batua dengan tahun Mula hitaman hundo Nagol kalangan Asa babawang nagadok kami berjalan Langsung nanggarap ke sini Unang meron kang Hok kakamhot Jaya sa berdalan na tua-tua Napagpadya namin kau berdalan na Kada boso kada boso Bagaw mo lang dalan
Tuai kepada tabin mato Mangino hamidiki satokin asa membuat jadi kotong nami hari tersomoni mah Panginoon nami rasa bulu begini mau lihat ya jadi udah apa udah pak jadi mau lihat mah pengaruha atau rasa tabut tuan ikut daftar dengan itu kita terus roha di bertikir Hinarohaku, disodoi dengan kamar nami keparan do puta, aku cuma nggak hinarohaku, mangi dua do komos, kubasa ma, dua bakku disod, hina manguluhon, pagbuat tuan ikut kita di partikian ng basatan itu bang. Kita dihita na marang di keparan do putai, masih pasang sana kita di partikian no. Ala nang dos rohata, ala itu bolo tuman no. Nahurang di kampung aku nagulo hita na sila lang. So ano yung mga Panginoon namin kumos? Maula teman. Amat taraja inata sa ribada naliyak na lolo. Alam magbuat to ni Kodang Muhami, liyak kamu majo kidihami. Satu di partikiano. Amak pande nami. Alam botol nami matwa ni Kodang nami. Alu-alu damang majo. Tua mantari bata, salat alatan mantari bata ro sito panasanado. Alu-alu damang ma. Maula tay maparde nami. Alu-alu damang majo. Tua mantaraga inatta sori pada naliat nalolo. Alu-alu damang ma. Bermula ron adengkan, baik dalam mula-mula las kodung dalam mati sopa-sopa. Mau lihat tema perdenami, baik dalam si monang-monang sapur marmeme satu didang-didang kelas pada undangan maju lihat-lihat asabok kutang napitui barat dan damang.
mga tuguro nami magbuat madyan at tutor muna. Kasantami ito ang Mahali manong paham. Musik kami. Karo mahami manong bahula-hula nami. Supaya kamu maju musik na sumatusi. asa roha milang mangulus yang keburu nami baik kamu maju godang nah bartusi.
nami surya ka ula-ula muna isiala aroro munai senta baitu maka paso-paso dihamu suak somoni somarhatani na tuatun madohonon nami sasa ni soluma sahat tubotean nunga sahat pasat tami kami mangulos yak kaburuna bison seri pasal Tuhan tama seri pasal amat tanah bertua di bata dihamu amang pergodang kami permusik kami baik kamu mah godang hasahatan paduma si tio boleh Lingkuhan nami Tuhan ulang nami berhitirat habatahon nami nalaho pasilipon ari-ari ni na nami o berdingot kami Tuhan di pasaran nami ucidinguli na nami o inaroha minalaho pasahaton hatan na uli hatan na dinggali asa makulhon pangapulong atong-atong manikin atong lingkuhan nami matuhan lon nami Tuhan mangido kami ang koso matumatok kung kami Tuhan nalaho mangulahulot na sa dariyon dang kami Tuhan na mangulaho sa duhon alay ko to dimi Tuhan na mangajar yang karajang parhata na mangajar yang kahasuton na mangajar yang karahulong hiruha nalaho patuloy-tuloy hulong ni bagas sa dariyon duhot nalaho pasahanton hatan na ulhatan na rin yan atong mga sahuwar mo na bariya kami Tuhan majuho doh martahian Tuhan Huwag kami Tuhan ulang namin di bagas ang buwan ni anak mo na bariyay Tuhan Jesus Kristus Tuhan Amen. Tama matutuhan mo doh habang ni rohan namin tawat rebata ala di hinalang kami tututu di pakaramotor ni Tuhan ipas sude tiyak ka Parang ni natuto na miyon, ro sa tanah parserakan ni, lima tuto na sa rumah tua, natuto namin sa tonga-tonga ni bagas namin. Iyan natuto na miyon, titirdo maranak, titirdo marboru, marpahop po siya anak, marpahop po siya boru, jalan rumah sahat to na marnono. Postorohan namin, dirasa ni nakatuho namin. Rasa ni kasahuta, rasa niya alala bariban, terlebui ma sa luhut na, dirasa ni hula-hula namin. Gustohan namin rasa namin, diak ka hata paso-paso, diak ka hata poda, tangiyang doa ka si paingot. Nanaw si pasahata mo, tupo na nga suhuton, ang giyak matutu, bisa hapon amat taribata, hata pasugabi. At oras, terlebih ba ditang yang munay. Bisa luhut na, nanilihat kabutik muna, doh gogomu, mga dopi, lulaon por sormaton ni, dengan natutuon, tung maulati goreng do, naboy pa hasaton nami, tuhamu sa luhut na makahulongin nami, terlebih ba, bisa luhut na, dirajani hula-hula nami. Tusok ni pe, hata nasampet na mayo pa sa hatami, amat taribat amat tong natong mangaramoti kami mangaramoti kumparan ni dalang natutuon. Mau dati mabihita
malate mari duhatta butiba kata huwasi jak kami. Urutuson Amat Raja inatta soribada naliat nalolo liak kamu majoti kidihame maja tarobo ihutma jujung moli natua nami natabalu padobor. Goton nami masyan tarobo sudut ni siya sudut pasiahan siya raja nabi tugulu. Manotong mengalak baru rajai baru siahan siya sibutuon anakna dua ima opurongom na pinahuta tumutar hubang hajudutan. Anak sibay dua ima opurumaring ima na poparhami na tinggal di litong ni hutaon. Hutaruncong mamuse opurumaring ima na poparhami na didilani tato ihuk mamuse tunay bariban nyo nabirakor. Ya punanya opurumaring mangalak boru tapugolong dohot boru si manjutak sian gubot si boryala. Anakna dua ima perserdaga ima na popar na birakon. Anak si bay dua ima opusumangkar na poparhami bonani hasuhutonon. Opucungan marok mangalak boru rajai boru si manjutak sian huta parhudagan. Anakna tolu ima opus siat tulu na popar itu ya. Opu tua di rumah ima na popar dari budikon. Anak si baitolu ima opu tokor na hoda ima na popar bonani hasuhutonon. Bubuak busam sa sian opu tokor na hoda nangarak boru narajai boru siahan sian huta lupas setia hinalam. Anakna dua ima opusi marjingkat na mangalak boru ni rajai boru si majutak boru ni tulang nami parjurangba sian surpangawian do alay tinggal di Balata. Anak si pay dua ima opusi mangaus ima ang ginami na tinggal di Sukamulia Pematang Siantar. Hutarut ng mamuse opu si halomuan ima opu kusandiri mangalap baru ni rajai baru si majuta nasian sosor panggabea itu anak natolu ima opu si hokman ima damang bersinuan natubuh nau. Anak si bay dua ima babaudak kumaon amani hasiholan amang rajai nang soribada ia babaudaon dang maridang do alay dang marpahoktu. Anak si bay tolu ima opuronal ima babaudak siya pudan na tinggal di mangalak boru rajai boru si majutak siya lubak karyara tinggal di Lilanitano. Isodo no ang sude poparanna. Butarutong mamuse tu buwan mamuse siya namok ima opo si hokman mangalak boru narajai boru si majutak siya sosor pangabean anakna onom boru na uwalu. Butarutong mamuse siya anakna naunomi opo manabuar mangalak boru narajai boru samosir siang marihat. Anak si nomor dua ima opu ramot amang raja inang soribada ia dahangon nubang parjolo di anak tuhatta na mangalak boru ni rajai boru si hite siang tarutung ima amang raja inang soribada na bostang ipogo ni amalaman na bado-badobor. Anak si nomor tolu ima isyo opus opanka manganak boru rajai boru si matupang na tinggal di Kota Belawan Martubu. Anak si bay opat ima dahang opus si Kristian amang raja inang soribada
nunga parjolon jalak tuhatta mangalak boru rajai boru syamosir siap marihan anak si Bayomar ima amani Elsa disodono yang ngabaki mangalak boru rajai boru sihat siap baik doan anak pasibay lima si Bayonom ima ausad diri nama jaha tarombo di bagas dikyon na mangalak boru rajai boru si majutak siat sianjur Hutoruncom manguse sian iboto nami na ualui. Iya iboto nami siap kangan opusi ganda na pinahuta tu putahayan labuwoti. Iboto nami si nomor 2 ima opusi firma na pinahuta tu si majutak si litong nihuta lubag nagasan. Iboto nami si nomor 3 ima opusi Kristin na pinahuta tu si majutak siajur. Iboto nami si nomor 5 ima na imbelda na binahuta manang opus Randy na binahuta tu si Rai si nomor 4 na imbelda na binahuta si opus Randy 2 hali si Rai tu na pailimahon opus si David ima ibotokku na binahuta tu marga Sirian na tinggal di Jambi. Ibotok ko si namoronom na ibaber na pinahuta ti silaban di sordo di jolo namin no na tinggal di kanon. Ibotok ko si nomor 7 na ipardamian na pinahuta tu marga si Manalu siya tibang. Ibotok ko na Joshua na pinahuta tu Medan. Ibotok ko. Tu opuramot nata baru-baru pun di basa-basa tuat tado sada anak 10 sada guru anak amaramot mangalak boru rajai boru tapu bolon sian huta suka mulia pematang siantan anak na tolu boru 2 Bahoku si anak-anak hukuma sude 5 halang. Kuturut jauh sahabi mamuse tu boru nami ibotoni amaramoti. Boru nami siap kangan namar humulian tu anak ni amang boru nami tu si barani lagu boti. Kuturut jauh mamuse boru nami si nomor 2 naik Kristopel marhamulian tutapu bolon siang tangga batu boru nami si nomor 3 opus si Victor na marhamulian tu anak ni mang boru nami si Litonga siang si Pahuta. Adong do tulang ano di jurmol utaringo tu si tulang adong. Tong ko anong tulang, tong ko adong ano tong. Boru nami si nomor 4 nai Palma. Tabe. Namar hamulian tu anaknya bang boru nami tabunan siang balige anak na tolu boru na 2 pau po siya anak sada pau sa boru sada anak sada putaruncom mamuse boru nami si nomor 5 namar hamulian tu anak niya bang boru nami marbun sian huta dolo sangkul marade anak na 2 boru na 2 boru nami moronom marhamulian tu anak niya bang boru nami udah galung sian tarudung anak na 2 Utorin cuma musya boru nami nomor 7 nomor hamulian tu anak ni mang boru nami pajaikan sian huta litong ni huta anak na 4 boru na 2 boru nami si nomor 8 marhamulian tu anak ni mang boru nami sringo-ringo sian polbung boru anak na 3 boru na 2 boru nami si nomor sia marhamulian tu anak ni mang boru nami
lupat tobing siap balige sang adok dope amang raja inang soribeda danak dinasida baru nami si nomor 10 marhamalian tu anaknya amang baru nami si Tumeang si Antarutung anak na tolu baru nasada baru nami pasap pulisada hor na marhamulian tu anaknya amang baru nami si Matitak siat siajur baru na tolu noeng puang dihuang anaha turut cuma musaya tu jujur molu ni dainam na tabadu padobor masatabi pertik yang itu jadi soal jujur nih ngulu nih detuto soal ma dagu terbakar amang raja inang suri pada soal lihat hidup manang jujur nih ngulu detuto soal ma markuarman detuto nanyum omao sinupi bursihide okuramut bursihide tubuh tanggal 17 Agustus 1977 jadi baru be mar ulang tahun omao mar sekolah maun di SR Manang SD di Tarutung jala marhamulian inanamion tua manami di tahun 1960 jala tinggal di Legubuti di tahun 1920 sia bidda mana tua namion tot amanami nahinan tuhuta di Lanitano ima di Maengo amang raja inang story pada di basa-basa tuat taro di tua namion sada anak sapulsada guru do permain sada Wapus yang anak lima halak ma bolu wapus yang boru sapusada halak hela sapusada halak wapus yang boru bungu masuri 40 halak nono sapusada halak bungu masuri peparan di datu namion 22 halak amang raja inang sori pada duluan na sarung matua di babaram mula naului adingkan mandok maliate mahani sude aka pinaparnaw Mulwarong utang manang singir ni na tua-tua namion nade duhami pinaparna lahom manggarang tot pancalo malate mau pasat kami turo pamuna oras